Ayah Jun Ali netren masanya nejau pekan uro alihat Otro ulam no menoban macam mutu mesinan nasi dro sahabat Tengku Syekh Mahmud nama uriangnya jinolon putrang nama tempat di menasah weh tempat tinggalan bafun mulaan gepedua pakat dengan Cut Ali mejabat tangan dua urangnya gemusyawarat ayah Cut Ali temana putrang bak Syekh Mud yohnyan kagebri ingat ulun ke mengpoh kontrole calang lun kun puncaan nyak jene tupat gelinyung lun jimat jitayang tayang sideh lap kawan urang rametat betat ba sidro kontrole loncang hanjut le sayang si mata jagat Tengku Syekh Mahmud dengar menan darah lam badan megrak lam uran ulun Cut Ali lun setan sajan yang suruh Tuhan hana lun mungkar kahabis sumpah dua urangnya kafine lawan habis syawarat Bunolon kisah bunyo mateat ulun pelumpat bunyo mateu bak Tengku Mahmud Cut Ali putrang sikin geliwang laju kana bloh Cut Ali rincung pikana sajan nelhat bak badan hoho nejak droh di Tengku Mahmud yakin hana ban nejak masanya ba utuh besar kageyua pegan saboh geliwang gekun bak tajam kafilun engkau hatralun dile anepeh bak rijang gesah masanya ba utuh besar diutuh manso palage hantam kaposa malam laju ge kilau bengongon ura lengka geliwang cane jereman ngan pegle asau bat Tengku Mahmud nebri habaran jacok geliwang kalia selesau di Tengku Mahmud kana berjalan jacok geliwang janji ka sampo ba utuh manso katrone datang sikra habaran netanyang meno padum ulun jo engkau geliwang nepegah betrang he utuh besar diutuh manso neseut rijang han puan juang sedekah lunyo di Tengku Mahmud sambut geliwang kedeh barakan masanya newo ubak Cut Ali laju gedatang jacok putusan dua urangnya bak Tengku Mahmud Cut Ali putrang menoban macam kage pedengar getanyo tapre kontrole datang otro wate janji ja ulam no haba Cut Ali onan lun simpan kontrole calang haba lun puwo kontrole bukre serta lenan kemeng berjalan kena ulam no
jiweng talipun puta telegram jeb ule balang bagian lamno urang yang salah yoba upekan kedeh ucalang jika mengpuo potujo uro bedah dicalang kontrole letnan dua budak tajo diupah ubit ngan upah bujang jibale letnan kena ulamno cici alung kiapa diupah bujang dadan ba jalan sang urang pungo tang yang bak ke iangan pedang panjang upah dicalang leknan bak ke no masa ton pet belah mula atranyan masa bicah perang sino dilam no kontrole katro ulam no datang najibah sajan upah dua dro ubacun ali muteha banyan mekumang-kumang darah lam aso geke mengpeglah jak baya utang bada boh pisang balangan tumpo Tengku Syekh Mahmud pikatro kenan dengan geliwang gebabak jaro Niba Syekh Mahmud cut ali putrang geta nyuarakan tatren ulam no cut ali necok rincungan parang lam ijab pinggang nesom atranyo Tengku Syekh Mahmud pisabo macam ikat geliwang tema bak padro nepinggang ija tema atihnya neja upekan dua urangnya di urang lain yang nasalahan buat ule balang kage pesaho bawang kepala yang ladu merakan ba ule balang hana gepaso Abe mesaho urang salahan katro upekan urang mepado lon pedua dile haba urang nyan kontrole letnan haba lon puo pante ciremen jemeng jaletnan Palet perban bagaki jinau ngui palet beteh ikan perban jiti kuyo nyan kede bak bumau Tengku Syekh Mahmud bak bine letnan nesuan geliwang nyani bak padraw netak bak taku tuan letenan Cukup tan simban pedang lam jaro puto kedua takuangan badan kontrole yo nyan pika seso tulung cut ali ulun beji cang tasuan arijang ulun tu sino netare rincong lam ija pinggang Cut ali yo nyan pinekap gigaw netop ni baklung kontrole calang sinan lampukan nyawang kapada abe tesun pruan kontrole calang nebaya utang kaglah uronyo diupah ubit ngan upah bujang jipluang masanya hana lemeho kahabe karu urang lampukan diule balang pisa bosago hana sakit perut gepluang bagan kamu tang ilang hana lemeho nepo kontrole necok senapang yo nyan neregam bedelam jarawa dua krak bede nebrile Tuhan
chút ali yo nhan ji no nu mung wo